Aku boleh berkait bapa ini video. Sementara pilih ini khyllung ni lawan buat sini aktris sementara mah. Lalu ni video ni pun berkat ba. Kumta mah kini fans berat kidan, berki nang pet terima kasih berat berbon hati. Mari bisa umur kabiang. Kabiang. Sini khyllung berat lawan pet mah tambah iman kimi la ilabo di pi mah. Kimi asal asal atrai yang iman si ngin ashpon paulang hang ni po interview. Oh la yang. Oh labo ni ngak. Oh. Dia pajak kumala kerja ni khyllung PM tersubah ngakwa ben bok juga pat mentasi Sunday le full house dengan kuat bah subha mon khang se mah sini ka film jungi KADAW mengelak tristam kumbai ni khyllung la kerjaan pet se kan ni dengan lawan kerjaan mah pai kumbai tip ka film ro gadis phang ini wi khyllung mah gadis story ka gadis phang itai khyllung hi ban ngi di kumta ngala banong khnet ngi di kimi kpa ngabi wan ri di kimi kpa bar kumta te subha e sekerjaan nam ni ka film jungi mah KADAW ngelak persang te kumta hi sasisen kumbaki pajak lawan lawan naduk ini sing amun ai jing kubli shubon ya pilawan berki kadang ni film rangdan hi mata kadang ni sasiteo te soba ki balai soba wan khanang te kapor kalong kumta ma kharwei ka ar ka san bat news teng ngi te soba son khanang kubli shubon ya gibri berkhaj lawan bat kumta me ini khyllung ro ai la ka dur te takata ya kubli shubon ya pi bat ngin sai syam tengah pen pai no kenya ni khyllung mah bye bye lari lagi main ni khyllung bye bye tu aku boleh cuba ni saya siam yang mah bye bye